Bandla. Comrades, namhlanje size ngodaba lakamafoko security nathi afoko security. Udaba lakamafoko udaba esike sakusebenza ngaphambili sisebenza kwamanye ama site. Umafoko unesandla esiphezulu kakhulu ukungawahlonipha amalungelo abasebenzi, exploitation of workers, the unfair labor practice. Namhlanje njengoba kuza abafowethu sithe cha ake sifake le ku TikTok futhi sikwazi ngoba ama-site akhe ngiyawazi wonke, amanye agcina ethathwe amanye ama-security companies. Ngakho lokhu ukuhluleka kwakhe ukusevisa ama-site. So now ke sifuna ukusiza nabo abafowethu bakwamafoko. 1, akabaholeli ngesikhathi. 2, i-provident fund. Akabatsheli ukuthi uyifakaphi i-provident fund yabo, abayithola bazi nanokuthi uma kufanele bayoyiclaima bazoyiclaimaphi. Noma sebenza akayivale. So it means it's benefiting kubo bona futhi abasebenzi babamba inkunzi, bona abasebenzi bakhe abamsebenzelayo. 3, i-UIF yakhe ufika usebenze noma unyaka noma iminyaka emibili noma emithathu, mawuthi yakochecka ka-labor kuthiwa wena usabanjelwe ubani u2 months ekubeni yena uyibamba every month. So yenye izinto le ewuqhophololo eyenzekayo lapha kwamafoko. Okugcina ke ngci ungaholi ngesikhathi. Makufanele bahole manje makuphela u31st bahola ngememo. Sekufanele bona bazibohola mhla ka19 noma ngomhla ka20. Sekunezinyanga nje ayiqhubha phambili zokuthi angabaholela abantu. Ebasendela amamemo nje. Elokho egijimisa amamemo nje batshela ukuthi hayi senizohola ngalesi sikhathi, senizohola ngalesi sikhathi, senizohola ngalesi sikhathi. So ke today sizothi ke kumalunga onke akamafoko akayilalele manje le message size ngayo. Amalunga kamafoko akaka understand ukuthi sekudlaliwe ngawo ama-unions maningi ngeke ngiwabala, but umkhonto wesizwe labor desk uhambisana namalunga nama-unionist nama-union. Sithe siyayithatha le matter forward, sizoyithatha ngokwama-union, sizoyithatha ngokwama-lawyers ukuthi umafoko enze into ecorrect nobulungiswa. Ngoba umafoko lo esikhuluma ngaye nakulamanye ama-guards akakaza abenze ubulungisa since wabakhona, and siyazi futhi ukuthi there are politicians who are behind umafoko okuyiwona aphethe le nkampani yama-security. Bafowethu ake nichaze more. No, elesine i-leave abayitholi, i-leave bayayithola, but kwi-leave kufakwa ney'nsuku zama-rest days. Makuwukuthi ubufanele buye kuma-rest days ingena kubona njenge-leave, kusho ukuthi badla iy'nsuku zabo for ama-leave akufanele ngabe bayawathatha. So yilokho-ke sithi-ke namhlanje njengoba sihlezi la siyi-labor desk njengoba ubona ilokhuza kamafoko, sizothi-ke namhlanje-ke let's stand up for this. Okay. Now umhlonishwa usikhave konke utsho kunjengobe esho nje ukuthi sichaphazeka kakhulu singama-security kamafoko. Kuyimanje nje njengoba ngikhuluma nawe angiholile, kodwa into engiyiholile ngiholele payslip kuphela imali, okuyinto leyo engicabanga ukuthi ayisibona ukulungiswa lo obenzeka kimina ngibe ngade ngisebenzile. Suneminyaka engakuthola nginonyaka sengiyoqeda ngawesibili manje ngoSeptember. Kodwa kusekulokhu yinsayo vela nje makuthiwa ngifayile ngihole abantu la kufanele into engiyazi ngihola nje ngihola imemo ne-service memo nje ngibona zaqala memo ngilonga memo nje memo yes yabona ngilokukhohliswa ke mangibuza
bangibalekele manje ngiyafona ngifonela amacala ukuthi basiphathe imali bangene enkambeni baphinde sebewa-avoid ama-calls abo. No. Kunjalo comrade. Lapha inkinga ziningi kakhulu esinazo la enkampanini. Proven fund iyadonswa asiyazi yaphi. Bawuthi uyalandela uyabuza bangena ey'ntangeni. Yabo. Khona ikhomela ezi-private, lezikhwama ezi-private asinezo amaphepha akhona akhombisayo ukuthi siwakhona imali yethu. Asiholi nesikhathi sihlumezeke kakhulu. Nakhona mhla 15 uhola mhla 17 ngaze uhola mhla 19 following month yabo noma isho umqasho noma yini lapho lapho kunikeza imali yakho kwayiwona le 15 awushoyo athi siholela ngawo awukho in black and white thina isivumelwano sasenzanayo saba ngomhla ukuthi makuphela inyanga ngomhla ka-30 imali ethu ngomhla ka-30 noma mengena ngomphela mhla 31 ngomhla 31 but kodwa there is no day or mangaphosisi kanye kwaku-December futhi angazi wawenze njani sithola mhla ka-30. Ayembuzo yasebenzi. Yes. Konje nithe i-provident fund linganisela kumalini elibanjelwa yona ngenyanga? Ayibamba nyawo 457 every month. Njalo nje ngenyanga. Njalo. Yes. Kodwa nwazi Asiyazi shona. Aniyazi negama lekhampani. Ukuthi Alexander Phobia manje uyalandelwa Alexander Phobia lo basibonga bafuthi bayamfonela khona bathi asibile amagama. hayi somfuna simthole okwena nje ukuthi sizothatha i-payslip sifune leyo nkampani soze siyithole okubalulekile ukuthi bonke ngamagada kamafoko siyacela ukuthi abhalise ukuze sazi ukuthi baqashwe nini buze kube manje bese siya ka labor siyo check ukuthi babambela malini babambela inyanga ezingaki bese kuphinde futhi ka provident fund sizothatha wona same information siye lapha ka labor siya lapha ka provident fund lo abamshoyo o private siyobuza khona ukuthi iyangena imali yabasebenzi umsebenzi wethu to do that kodwa ke ukubalekile ukuthi you have to join i-union ye-MK so that sizokwazi ukuba nesandla sokulekelela sazi ukuthi we own these people because uma uya inkampani ezikubuza ukuthi what is your relationship between you and abasebenzi bami so ilokho kubalekile bafowethu siyabonga kakhulu sizoyilungisa lento balaleli bonke ama-security ama-cleaner iwona are exposed for i-exploitation and wonke ama-security sizoyilungisa lento ukuthi umsebenzi wama-security ungabukekeleli kiphansi ngenxa yabantu abasuke be-on board sizoyilungisa lento bafowethu kulungile khululekani siyabonga kakhulu.